anenkon de ma odoye ya no no se ba akofo kodo a na ba akwa komanimu a ya na ya bebre eno ntini ya hyehye dwumadi a ya to ne din odomu Nkomo ye ne abedwafo besi nkonwa ne ya kyerɛkyerɛ ne se odo na duru na pa se de obesane sane no amana ye mre ne se duru ne nkon so a se de obedane no amana ye de eno nti hyia me Owura Asamoah na kai se odokode odowo Tale ti ehoni ahade come up akata wan aha kuma very serious yes nasi we don't know to say to me and yes my passing several that we are sent here about say between amma for any for papa because you may be one Care Medical Limited and a fame so GB1 Roofing Company Limited. One abwa for so yas name the jumedi at the ebro. And abidja form penning for kukudam for and I know mu a jumedi no. And I ask my yeka and I say, and if we are say and Ghana and we are singing our dear dear nipa dodoɔ force one on worry ye ne prese ye be worry dodoɔ na pese ye worry uhia we ya uni enche me be worry o uhia wo ban kankan nuanom ma no me pa wade me pa wade be ma ene ne kasape brampacho obe wa me unya kasa obe wa ba nanie wono obefua aye bi se ho se adentia ene ne nipa nyina dodoɔ no pa wade nanso se wo mom sa wa wade ni mu sese nso epese wo mu jai wade se ne nyankopon bete soro ho kakra bia mpuma ne kakra ene waba ba bi mo amawale nyina mu nya ye ho ene abu nipa dodo a wo mo pese wo mu jai wade adentia ene sese wo mom wom no pese wo mu pie wona wo gina abonten pese wo mu kom edie be pa ene abesense wiem a amane ebasa nene ye ne mpanimfo akukudam ene enum betwe Nkomo no eye me ame sofo solo sofo me wakwaba bejozo yazamoa na ho ye de radio adum ho ye pa ede nyame ase ena na naire akosia echa ena eka na sofo na naire me wakwaba ye ja papa wapo me na me bisesha ene nane hu oh hu me pa okay o wanka he wanka ona kasa na usanka ubisa no because mo so oboni tiri papa but say say no say me yere wo ho ye fesa na wo pie sa mitimi ma awro ho ma midwam ansa na obi pia wa pie bia me nana dwam ansa na wo ba na oh debi wa anya he kana time no konti enti wo kodu sa na dia after program wo be ko no sa na wada kakra no nso ye ayi wo home kakra na chese wa ye ba ho aye fa nwumre so ho ye de aye for ye twa ho agenkrato aba ye ba ne de dwumadi ne nto aso e de abro tale ti ehoni ahade come up akata wan akata wan say I dey say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asebo tale me nua ina ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to e bebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia international contractor no boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra
say the abe bomu sonko kra ne say ye wo emboss and you also me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpentani ni de ball wo dan ne so esan say yen chansen ne de bebo so ama ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo ye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro yen kwa me mfam mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so No, Makwaba Ediba Collique Medicals Limited. You come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction and Wanero. Collique Medicals, and as a hospital, you come say Clodiemu. But I see a listener say that the fire is so abwa in Kofodo or how only Pebiemu in Kanyarewa diseases. Ye share your repeat say arthritis and no pemoni and casin sasabro is here there will be in some abu. I was a shady few there were dislocation of any of the bones or joints. What the bacalica, wow, amato. Make us say what hypertension and now when your diabetes and now when your kidney problem are nice at but modern brand now only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma. And yet, no one so you will be fiddy about law on one. They check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduano, the Moja, Muya, dear air cost and Fanny the true account. Sebi, Aposia will fear your common school, Aposia, dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one woman. Ye was it, the Patu do be of a buy and channel, and rather fire and sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eddie, Unia will hear me. Open baby aqua, open receive be aqua. To turn a more black Collique Medicals Limited. You will must say airport runabout. Kwana Kobu. Memo akwa baby o. Ye try ho kwaje nkrato ya sign aba. Ene ye Nkomo no na me ye twa ho no me se ene Nkomo no. Aden ne nipa dodo na pa awade. Nanso wona wo awade ni mu ma ware no nso dodo na pese wo free mu. Ene asema ye ba bi di ho Nkomo eno no na dwumadie wona waso yasne GB1 Roofing Company Limited nyame aye wadom wasidan wodi nua aguso open chansen papa agu dan ne so a me kanfo adwumakuo ba akopɛ ede ama GB1 Roofing Company Limited won de no kwasem se wo ba won bayi odwuma ne kama pa ede ama adwuma no in boss one nyina ebeye de so obi besi wose so aye wisra ne ketinketi bia ba ye hwetwa ne ketinketi ne de aye ye beye ne kama ade ama normal one na wo ho dada na roofing one na wo ho na ye de anu bi beye ope long one na ye de anu be tintin na mfiamfian e wo ho ene ye wo de eye mfiamfian na eye sa mfiamfian type na sa tre ene nyina bi wo ho a wunye siudan ni wi a odi nua agusu wi no afre GB1 fo omba ba ye odwuma na ma kama pa me pacho mo chira kwan e wo kumase woni chire ofen so kwan tachiman kwan no odu akoma otra custom barrier ho kakra bi unsen fa so ho na wo mo ewo me pacho obetimi afo number ni 0540 123 212 0540 123 212 0540 123 211 0540 123 211 and now 0243 577 293 0243 577 293 ofro no ombejo so na wadwuma se de ti bia yaye ede amam abusuafo ene yade atiatese amansan nyina obia ayare no kwasem se yade wo yade a hospital bay ena wode wo yade ekọ me kanfo adwumakuo ba kopɛ ayasabia ba kopɛ ede amam a o yade nse de ti bia okọ no ma
yɛbɛhwɛ kama pa ɛno ane Qualicare Medical Limited. Qualicare Medical Limited Kumasi omuwo Apple Roundabout when it chere Bokrum kwan so na ho na Qualicare omuwo otra Bokrum police station na roundabout ho na wo kona nsa benkum so se wa Plaza building anum na Qualicare Medical for 9501104 abusia for matade ehemi eye ofa eye Fragato men's wear and the pam atade ede ehye me Fragato echira kwan ewo Kumase kronom enuyemu ho na Fragato na suye ewo no kwasem ni atade se de wo pani bia obepam ede ama wo oya atade to mabonse hometete se de wakomulika wabre no bonse ohunemu tuntutu pasan wo opam atade to ete Fragato na wompam atade ne bi enhyew the number is 0243 214 0243 294 2419 0243 294 2419 and then one say numbers no 0243 292419 Fragato obepamata de ne efe chen de ehye mi no de ahye won so for memo akwa babiu mejo so Owura na ire memo akwa babiu sofo we de oye sofo idi obi nyumo se bibi chire wadwen bi se Awurade ewi asensu bibi chire yadwen ye de fa ya sofo so ene ye de yakọ nyame o atam so wonko awofi a wonko otimi bi se nyame ba ya asema ye public ana se ye nipa dodo asemti ene ye de fa mo so na mo de eduru amaye sofo asemu ha chire yadwen nipa ewa abonten nwale ye ho priyese ye bewa wona wowum ho priyese ye bepi dodo na adanti na akobasa Owura Asamoah medase echia kuma wuti oma etie na anadwe nyina ba obia yesere rani Nyankopon nhira adema no Owura ise mbanifo bu bebi se panyi no obi nye bida nya akra do obi ayi bida na before she baba so ye hwe aware kra e kasa aware no kra ye priwura mu ni esi jai no eni de ba de yeti ase anzani akọ aware eye de bia mi de me kasa aware eye akwantu bi a Nyankopon de ma oba ne bema a si yitu a bema e de ne ho kwohye oba mrase na oba nso de ne ho e kwa kwohye bema mrase na okoye siti amam a eniawie sa woti ase sa abaye den se obi betima ka kire obi se ana obi sisi obi wa wade mu ba kwan na yetu yenim nja wa yete se yetu kwan se bia mifiri ya me ko be kwai for example menim be kwai menim kwan no so me ya tie sim ne ye ko obedu ba bi potholes ho obedu ba bi so na chese edaso asphalt ne daso sa na enam se woni du ba bi crowd mi mane se be kwan wo free here ko be kwai a wo fa boase kwan ya wo be mane udu anya kwanta be mane yeah ansa no akọ wonim kwan so be de wo so atwam kọ boase ba bia wo fa ansa no asan wachi sanete enti aware ya kontum sanete wo ko ba bia wonim da enu ti bibia betumi esi wo kwan mu ho na de beboa ye ne se ye betumi ate ase a ansa na se de midi kan no wo ba da ware a huni ti aware ase ansa na wa ware sofo gina ho ti aware ase ansa no abusuafo se wo hwe me a enne WhatsApp line no 0244 123801 0244 123801 last week na network ne nyekra by na di nyame adum nya anoma na ogina ahoma no so no watu enne eye fa message no bibia ebra ya bekenkan e di amount 0244 123801 so mo medase ofa odi say ejaba bi ye de no beduru ba bi a se o kwa aware a ese o ti aware ase ansa no akọ ade nti na ese o ti ase ese o ti ase me kwadwo me ba wo afia o ba ye ni bi hia sa awarefo
na ye be hia sa aware fo obia wo ninchi ba bi ofre obia wo busua ya tete ne wom ansa na wo ba nti ye nyina ye ba be hia no afa ni ye be hu ye be hu be kwa kwan no so ti se odu be kwa kwan no so na odu ba bi a portals wa ese wo adjust to sa life ese utumi ti ase na hu kwan ba so betimi adoje so be doje o so wo be famu so be ye dey o otumi ehu no ejiza wan ti ase se kwa me kono me de bi wo kwahye obi mu ase makohu portal oti masai dabi na sa ware no anti ase hu portal wo ko eji kwan ba fa so obetwem mo portal no so no akono ida so be doje na betom ese wo kro tina bi dika kan se aware ye ni se obi be ma ana oba de no kwahye no yonko mra ase te wan anti ase sa no an ko ye jimifo se be de mu kwahye obi mra ase e wa aware mu dia owura e de se obetimi aware no ye successful na me be see kwan no mu obusa question straight say adenti ene nei se nkofo ware a omujai ebi so press on be ware kom no wa bebre de dikan number 1 yenkoka bi we nti e be se ka bi hwe yekoka bi hwe yes e be se ka bi hwe se dia ware antie number 2 ewura ansa na no obi be hia no na e wo ba bia obia afa ansa na mo ba be hia ebi ni sen titiru reasons and nkofo di gina so ja ware ebi titiru eye enam asem edie mu asem yes edie mu asem ade edie no ni odi no mu ni ya na se die ntia yes efiri se obia wo ninchi obia wo de wakofam obedi wo ha ansa na wo be sachira kura obeduru asordem mu a obe Kristo ni e be ye no edi no wa fa mema ba aduasa obi kura tim ka just say o kan wonsa aka na idea no ekani na be the software maka ya sem na ma me mfentwem awafo bi na omu ware ye na omu animu ni ma omu dishe wo didi ho ye e no ba na no kope no e no simibra unhu me no e ma sei e na ofa ya nsan na unhu me be ma no so wa ansoro se me ameti we wa ansoro kra no so me fa 6 e na be ma nso sanse ne akoso ya nso fa sei no ba na mu na afi obi a wal fufure di animu na obaye mu na be ma ni twa so afi na ade na ahyegu wa misa no ade chi obi sa obaye wa mu na nansa so be ma esi na de obeka ifro ba na no a maka wi anka menkan kire na chese nansa 3 days no wa go kan na nsa tinso buku a was maka wi anka menkan won kan mi wa butim se abro so wala ni so was maka wi anka menkan kire wa hwo wa ba be da hu wo bu nkunta na edukura on kai edu ondimi kai ni o be da bi edu okohia oba otisa na wo be ma no so make say wodi ba ko bi anamienu bi kura mba wa ni bi ahwe nse na nyame suro ntie yes eje ko basa na na osiri mema na yentia mema ni biye di ma ba na osiri ya Oh, daddy. ma suro mse na ye how so foto a what's on guys o ko ya ko from one Oh, papa me papa. aha edinti owura odi say se oba no asoro bebre no odi ne hu bebre a okuhia ba ma onni ne hu bebre no onsoro bebre a the problem ba to the sense oba no timi de ba so obi ja aware a esi wo ye memu ha esi wo other countries am I do bebre so esi ani say oba se odi hu a embenifo aka bia to se kote no eno ha de bo ne kwan atu etwem ntina esese nko ba ma bia no nyankopon ka se ba ma obayire oba bia fa no ahyase no yenyere wo na ware no biso akobọ kan atum enye kwadi fufuru bia na osan de ko ekudi enso ne meba de ono kwa na ode ne kwetwe ne enam bokwan se de be ya kwan ne be yakese nti wei ade ne dia akohyem kwatitieti ade ne dia akohyem kwatie kese ade ne dia akohyem obi ade ne dia akohyem eti kwan no yo tietia ene yo tintin de edi so kwhia ba ma o ya adantem ba ma abeden ena de na no kwete wa okodi ni ma ne kan no wotimi akodi ni sa die ni bi wodo kwete be pia bagya na nan enuru ba bia ebi akwete na etia
nti wada hwan wo hwɛ bia bɛma bia wada no hwan ma wo bre no ne bɛma no kotea ɛne deɛ wo tewa wo gye ne gyere no deɛ toa so ano hu sɛ sɛi na teɛ na opie na okohu sɛ ne namfo bi kɔba na mo kansa bi na onya ne feeling sɛ deɛ no onya ne kane na de bɛya ne sɛ ma me fa wachi bibo aso woni bɛma bi ahyase edi nkɔmɔ woni bɛma bi ahyase kasa na the confusion and the problem astarte wa ɔre yɛ mu eti owura adeɛ baako a egu aware ɛyɛ tena ma ne ntumi ntena se ɛntwɛn wo mu kunu no na ɔmo de ɔmo twɛ no ato adapa mde to pampan so nam no mu nam empenfo ka se yɛse aketesia kata ho na esi ba ne ma no enye santie ne na ama ne omkwa awade mu na no man a problem jo so for yada CP nanai papa we dey so for awai ade ombeso si funu nani ayede ebi ne wa uti penso wo namfo no ma wo sem se de ekan ebisi wanim oh omo mo nware ye na rush se ombe dey ombe wa kankan ma umfri 30 ho na ekode a ene wo cross no de awade esem be dada na ahwe no mi no be dey ebewu ba wo nso makom no nso rush se ombe dey ombe free nanae papa meda se bebre ena de chia ahwefo nyane adofo a dane de nyina chia na na eja wo twen ai mi chia na nanso mi so wo twen e che obi biara wo hwe sabre am sa question no ade be moduye na ye kan ware a aware nya ade bi eda fom so ena ansana obi be ware na obeka so obejai na nso na ewo bibi na akwaka papa na age credit na de tie ne se de ntie ma ye rache se be wura ware mu enye bibia se me mitiwe wo me 30s enti no me nan fofo ware me nua mo ware nso nua nketo mo nyina ware o classmate for ware so me ka se wi ese sana me mate bi ware no ko ntem just nketo awo enti satan ware ni esusa be 20 years na me ese so you ese 20 years more so and I'm 15 years rather ti satan no o ware na ekọ binim say say no ware say o ware intensan so enti sa wo obi a wani dia ware achi a madam me nan fofo ware ti o se me nso yana me ko ware e ma kwa starting 30 mpo na aware start ya higher I think that from 27 going 20 kra na 20 years I was say wanyini but 20 quite okay but 25 going but 34 ne kone die now I desperate yes no I desperate people say obi be ka ware na say nipa ne o taste so on your taste no na bon say odi akire because what time say what time twem na e man so ye time twem edru ba bia ye ne ni so die hu te time twem ntino I was say rush ko ware e ko wura ware ni ye nhye ne ma e wa akire anase de ye kwa akohu so enti se rush ko wura mu sana ti se na so foken ma rush ko wura mo wi be ma ne na nda me so fota kan se mo se wo no obi da sana ma ware a mo fatuma ma se foundation na mo to no aware no ma se no wo ye den de we se su bi bebu na me hu sofo ne kan sa me sofo ne kan na me ne so ye ba me so sofo so wa I bible mu so asemu yi de se sofo wa ha me ka chen sofo asemu yi de me gina chi oh adam papem no be obi aware ne ne yire eye bibia so ba wo ma wade agina so many years say okay on do janyame asem so na edeka entu na eson obi aso na de obi betima ye say bedi abon bi nso betimi aye ennim ano so ti ase na the first say bia one nipa no ehia ansa na mo ware na edi abo wa still mo da so ho akosa no eno ebi na de abobo wo mo no na bibi na ama na gina esno obi a wiase de ye bo obi no emwa obi so ti ase enti mekwa kongwem mekwa wem no nipa no mene na nda oba ya de ne nkoye se na so foken ebetama ware na gu ensem no tumi ma ware gu ye in-laws etima aware gu me they say me boss I say me ne ye adwuma okoye obi interview
lady be me fan di entja and I'm a boss me fan di entja but I hope say you no be bra hye no mo hwe nso be brain so ahya me mu be hu lady no on person mo chese ko boy dwama na ma na ware guye nti me boss chebe na interview no o se lady ni kasa o se eye je nenso no de ne fa mu nti na ma na ware guye na nye se okoye bibisa so nti ensenom etima ware gu enamfofo timi ma ware gu namfofo de kan ka biu ai namfofo etima ware egu kra so nti se uware wo de wa hya kowrem fa okun wadanfo fa okun ye ubibia ene ne nkomo because aware a nkomo ni mu so no enche na egu wo ye de begu enwu kura be hihim saa de akutu eduru awieye ne kakra no kra na especially me ma no pa na ya na momobo omo nta no mo yire mu ni nkomo no so na nkura no ya je nkura na boso ma oba de onya mobo oba de ye de ne ba beba ne nchen oba ye mobo se de krampo na odru abonte obi ehu ne mobo boa no na be man so kase bodam ni be ma na mabonte ye mana taade obi be sha na mo da kesa na oba adoma kosa ba sha oba obi be fa na edent me fa na sisi ya ntina na hima na na ye ntina de akoye nse ayese nipa ni nya ntoboase entwetwem ento ne bu enhwehwem nwurem enso no krampo no wanya ntoboase enhwehwem nwurem no wanya duti akohwem awie aware akwanto bia duti kowurem a unti bi nsa antwimpie tunya kwanto waka kaunya kwanto waka sort ya say by the beyama bebremu ekwa omo pese omo beba ne say omo pese omo firi mu no say the papa so kan no and say once no tate say omo take you place wa awariam so ye den na awade a ukoye woni wukun no ye den na as ensofo timi nya kwan ebewuram eno ne asam ye den oh won say asebi wo ho a sa question na bi say ye den na asebi tim kaso obi tim kaso ma ase age ma ware aware dientia oba na sade a wo so ye wo fie no say woni wa asenete a ob aso ni timi je eye say me tuwe okay me fancy me kwa experience wo ho because ma study muda my kakra befie kakra very good ma study muda me ware for no na me ne me nsuru nyina wo fie enti ye coffee no na ma asese o ya bre nti no pese week we dey me rest okay efiri ho no me na me bibia de wo hu ni se wo ma me very no good opportunity oh yeah me asese ma fa na se ma me pepepe no matter what I ma me means obey me de kwa means me na tep because me ntimi ka sentia me ma me da enye bida me ma me besi efiri me nkra be mpem sa no obedi mu adanse acho me ka sentia ne da na ya de nso me de aton so obi a o chen me bia na so ne ma me bo pen bia no me mama no ntia ne da e ye bo ama hye me ho so enti weeks no de ma me ni chen mu no na otimi wia na ho koye aduane e be simi ni me kunu kwese na me mpesa enti edu we be ni me kunu kata se na se me ni aduane ye krampo na enka ye de ubetima phobia ma na kire me se de esi ye aduane because obi ho ni aduane ye but ni kontimi epese odi na ye aduane nti no otimi fo bi se kire me ye se de esi ye aduane na wa kire no nti me ne kasa na oti ase na ka kire ma asense so pese na ye na ye na aduane nti enam no so ma me ne ma asentem be ye basa ene me nkum afo ni bi ntem be ye basa but na me na wo de wu hu ni se nkenya de bone enya de bone because I am asade so me ni kura aduane me nimu ye kura e wo se me ye ne makuna ni ade ba ko a me kwa aware na hye mitiri se mpo no kokonkon me nim kakwa be kama me kunu me nim bibia ye owi asem krampo no na nya me kura aduane sa de we na na ade pa me life se me no netia se obi onuma ayi kura ba ni fie na bia odi wuyire chia na koni krum ni ade no ubon se onya time ma waduane na bia ni nuam mom me oye sa me aduane kura me niu so wa me di wachi no koye untimi nhwe na wontimi ahwe me nua na de aduane bebe se unya time ma me a
Ahabe obeba obetu ani na medikan. Me kokra. Eyo baby asade se o baby wana je so be wa bia no. Eyo na ni je so be adwana ma ni kunu. Me ade ye me fe wo wi asem se me ye aduane asimi kunu obo obedi ni nyina. We ni e. Oh, opa obedi. Obedi am woni age. Me kunu ma anye sam wa anye bida. Na ya ade am rehye. Enti me de na aduane kosuo bia na me bom pae. So ba bedi. Obedi. Na odi nso ma me nso. E ma nso de anu mo tire. Aduane no obi na kon huma paase ye aduane. Wo ba no se bia wa me wonni fesu bi kura kina obedi a. Eno nso na akoye ma. Oh, David. Enti na ye wo de ye fa wasem no mfiri no. Emra. O se enti eno no. Obi a wanyina yi a. Wanyina yi no. Ebetimi a. Wo se ekopa nka wantama ba asam. Wa bam bebu. Betima ka se o. Ene se me no mi kwadwa ndia mete ha ye de. So te ase meko. Obu won maduane no enti on de na asne be no oboye okay. Ene me bu na ase be ya man. Ne me bu oboye man o hiti nso ma no na wo yese. Ba onim de wo kan de eno wo ho. Ba no be ye feel ayi se fa wo wase na ye aduane ma se me be ma se o ma mi be ye aduane ma de a it's not need se obekwa akwa de. Kwa eno de number 1. Enti se me minya ware wie pe me ma me ye out because me hu ni se my matured. Oba ne kra na oso be no aduane ma me ma me nya bi edie because wo no wa ba be ye baba ama ma me wo so no aduane na ade ma me de akona nti on se ho no e ya ade aboa e se ehia be ma wo ye maturity na dwen mu do eno betimi aka ejina aka nsimi se wo nya be ma na dwen mu do a dia waja ye be de ma me ne nya kwan penetrate to awade ni de awade waja wo wura ma wie eno ye number 1 so yamra na sofo kan bi se ennem asem ewo apart from enso ene ennemu no ade ba ne ma sa bi unitimi de awaje ne wa awade mtimi man go ebi ti se communication communication ade bia eni aware fontema ma aware egu ene friendship se me ka se nan fufa so de nan fo wura aware mu bebra ma aware nso de egu what I say ye take communication no ye fa communication no say me papa me na aware na me no tifi ye ni Nkomo me hu enso kwa bonten a wona nkofo di Nkomo sere ebo wo mu e say the way osini me yonko na yonkofo bi ye krampo no me ba wadwuma wa the way osini wadwuma mu fo ye oba fia na oda ne mu na wote ho ye ni Nkomo ntikwa no o pese adwuma u be di krampo a wonka menim papa bi ose ne yere enim nyansa wagimi sabi nti oni ni Nkomo waye boni adenti na ni so wagimi na akwa ware no onim ba wa ni bi adenti na wagimi se all wa on say to on say awade no wo ware on say ne ma bi o ma unhu onipa no o wa ni bi ye na tena bia na ohu se enye ma su ni bank tinkiti ba o se enti oni ne yiri ni Nkomo ono nso aware to say fufuo o de banche ne bode e be fra esun obi ane se de ositie aje se oto bo ase bo so e obi a separate we white we yellowish yibi mankan so a we so ye purple yibisa enti obeye be na wotini ato bo mix ama mienu no we afra enya se de ositie so ti ase eni pa no na ni so wagimi na akwa ware no ba se no won so wagimi fine ebi a di ntoka so wagimi ne se oni ni Nkomo ne se o kana asem che no be won se da bonten yes one ne de obene ne be o dem no be won se epia bonten fana tena se maame me de ade me penso be tema asem me ne o ka asem o dem ma o sanse oni udi nko asem kro ne ka asem kro ntimi mfa nyansa adwen ma oh eye de ya kasa obeka no betimi afa nyansa ba ko okay so ti ase enti wo de ni jimi adwen no ma ne nka ni jimi ne ma ne nyina mu ho e de obenya nyansa sem ba ko yesi ojimefo o kana no tuma yebu nyansa ni so enti ye de ya nsem na wo hwebu ni nyina obo se se wo tie ni ya obo se ba ko be betwam a ofa e bebo yo nanaye abusiafo ne Kumawu TV a wani gusu a wo hwe odomu Nkomo ena sabre wo hwe
na asema ye kan se de na ama na nipa dodo na air force pre ho ko wura wade na wona o wa wade mu nso pre ho efiri mu na no ne koma ye di ne sofu solo ne na naire a ye di ho nkomo na ne nkomo no ede nsem na yiba ema ye nyina obesi ye tutu yefu ase ayese ukura asoketo ano na waburu apagya ni mu kakra na wopese wodwi wura no sa ye nyina na wotifia to boas ne team na fetutu wofu ase number with the message ebeba WhatsApp line is 0244 123801 0244 123801 Nana mame koso for some so and some no emide questions no so ba manage because some be say na yeti bi e won chen nansan obi frɛ me na oba no one be ma no wo ho so far no say onye ne ho ade de ba one natena o ma wo ba na ofrɛ me yedi nkoma ne ade be ma no ne da ofa no wonichi one da ofa no wonichi se sa asem se wo ye sofo na bia mfa nsa awade enim ewo ho sa na bia beto enim ase sofo a sofo be ne de so oba na ye be ma no ho be ma na ye oba no ho ade a Rasia Owura betina bisu kra nche na ade a ana odi ofa eba sa Owura de be ni se wo be frɛ be ma na oba na tena se na ama be ma na ya we se de oba no dia beto enim eti eba sa de fere ye ni hu kakra ebeton so no aka che ni se enu nti no oba ni se ontumi mare bi nenso maka che ni se onto de boase na me ne wo bekasa ubechai bi se enye usuban bia na namfo bi ntina ko wurem na se ni wiase aba internet yi na wodi eche no wahwehwe na ama wakoye saa de ni bi ampa so nyame ado o matumi ejai atimi atenase ama nei be mfie be mienu ni no am se won try bi mu krada ofanti kwan a nipa faso ebo ne bra no e ma ne o mapi na okoko hia tina begin me de akonto ye example se wutu na woni ni o ma wo wani woni be ma ne ko ware be ma ne bi ko achaje to se ono wadi tumu ache mfa nche program bi say de ende kan se awu kan so wadi tumu ache ayi so bi o preach abonto so pe akọ o so le wadi tumu na wo di tumu no ye do ko na ko di abofu ni tumu na nyame ye ne de o so say ye ma wo ko heaven no una ko di abofu ni tumu ele papa menchwa no because ye youth no na sorry ye bompa ye youth so bi anka the topic na ye mompa ye man na guy bi no Bible school ye church so ti edu no so a obi aka no na ye last just say menam no fo ache ti mompa ma na menti bi wa no menya no fo ano eti e bi ni o odi ache ti wa target to say o ara o pe o ka kodi uturu wo ba yi unzu uni e bi kwa na tena wa yi a o ye bi nchirawo because ne target ni say obeware wo e na wo so oba unim e na wo power ye edi wa pa ko hia e ba sa enje se jaware no na emum ye wo kwa betu di na faso se de me kan ma wo sofo a wo hira so no onya awe se duo na tu antwa ma wo mu no bisuani bi mrem e ya de ye feresem e ti ko to ne fere mi bi ani mu a obejai di se wo hene se ontui na de bi o de tata wo de a ho no de obetima twon ho na wa save life so de tunumudie ne tata wo de a ene se wo save life en ko ba sa de a ni nyina betim dia wo de jai no so ababa nti ekwan a ye faso ebobra ansa na ye ko share ye partner no so e ka ho e ye de no be share tunumudie enamfo a wo de no ko bo wo mu bia enamfo ni bia ye bida do ma kire no o e de o ye kura sika wo mu obenya se ye de o ko dwan ni sei na afutu boni me hu obi a wadi tunumu wo yi ne kote na beans tale ho beans beans go ahead no ba no o di beans eti o fire o tu got na beans ta na wo be kan o kan am so wa hwe eti wa no gwasi ade so eti akopasa obra wa famu a ansa na wakohia abaya o de abaya na koto amani
abaye nso de ma mani bibre no okosa bia osan ne chia na ayedin na fo de twahia abusuafo betwahia afechina yete ya obi nimase osimeja aware enu na ma wori gye ye lie ayetintia ase omo kro mo ware ise uni enu wakutum iti partner no se wo ba ware a utumi eye case study usua na chibi asem na bra obra wabo ba bia watena niema waye utumi sua kakra wurewurem nyese wo time so ya no over or design sorry owura yemfa age enware je bia me kan yemfa age enware ne de meso emma hwe camera ni na ka kire wo emma yemfa age nware yesram yemfa age emfie enware yes nemum ye the maturity obi a waso aware na wonim de e wa aware na wasua aware ene ware ntinkase menya 30 enya 20 enya 25 enya 40 dimita amaso enya 50 enya 50 years metima wale maso aware ana kato so aware enna mo kwa no masasa machi no aware yimu nsem doso ti aware ase ni hu ni se maso aware manyini se be ma bo maso ma na de be hye me se be ma yimi se ya minim de be ye ekọ na be ma se style we no pe ye obi da kuntunu ho na ma ona so a se wa just na untumi ankakra woni ne mienu mutumi eye de obetumi na be ma nso be ye de ni nyina aka wo bi ade ba kwa ya ne se be ma atwem pana ansa no be ware no akọ ware no enyu oba oba meri ni agi ende no na ba mabu urafo gina ho yentwa ye ho na yenye nkrato emra ye ba ye de dwumadi ne nto aso abro ye ba sisiye sale honi ade come up akata wan nice one I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asebo chale minu ye na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebe bo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na minu e ba ya wo se chale nsuo to a ebe se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra se dia be bomu sonko kura ne se ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chansen ne de bebo so ama ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon onye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro yen kwa me mfam mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so No, Makwaba, Ediba Collique Medicals Limited. You come say airport roundabout, Kwanya Nkomo Kromo, Ultra Police Junction, and Hwanero. Collique Medicals, a hospital, you come say Clodiemu. I bought a see a business here, but the fire and so Abwa and Kofodo do I or how Nipedium can Yarawa diseases. Ye share your baby say arthritis and no pemoni and casim sasabrosis yadi ubia and some abu I was a shady few there was a dislocation of any of the bones or joints. What the bakalika wow amawato make us say what hypertension and now when your diabetes and now when your kidney problem or nice attack. But modern brand now only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year juma. And yet, no one so you will infidel about law on one. You did check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduano, the Moja, Muya, dear air cost to Anthony, the true account. Sebi, a position will fear your formal school, a position, dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one woman. Ye, what say, the
nipa dodoɔ bi a ɔbɛba yɛn nkyɛn no awurade bɛfa yɛn nsa so de akotɔ ama wɔn eti onua a wɔhwɛ me wopɛ baabi akɔ wopɛ ayaresabea bi akɔ a tutu anamɔ wura Qualicare Medicals Limited yɛwɔ Kumasi Airport Runabout kwan na ɛkɔ buoku na sɛ antoa kwan ne so no wobɛtumi afrɛ yɛn telephone numbers na wohu wɔ afidie so na sɛ mmoa bi anaa ɔhaw bi akyerɛw so a tutu aminka bra na awurade bɛfa yɛn so aboa ama ahotɔ aba ne abusuafoɔ ne nnamfoɔ nyinaa ɛso. Qualicare Medical Limited ɛyɛ physiotherapy units ɛna yɛkyerɛ mu woba yɛasoɛ a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa aha yɛ massaging unit yɛwɔ machine a yɛde biemia obi a n'akyi dompe ne nkasa mu anaasɛ n'apɔ so ne joint ɛyɛ deɛ ɛno saa da nkyɛn a yɛwɔ UV light machine a yɛde ɛto nipa no so a sɛ mpo no ebi a na ne ntin ne blood vessels no baabi asisi emu akorɔto a ɛwɔ ho ntin no ɛma emogya no etumi edi afusane sɛ woba yɛaso a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa ɛnyɛ nnuro nko a yɛde ma wo yɛsan wɔ machines a yɛde edi nipadua no ho dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwa ne nyinaa bɛnya n'ahoɔden yɛka yare bi te sɛ ɛyɛ male and female infertility a woba Qualicare Medical Limited sɛ ɔbaa a ɔpɛ awoɔ na awoɔ ho ayɛ de ama no anaasɛ bɛrima a ɔpɛ awoɔ na ne mpaboa no ahoɔden nim a bɛmo akɔ aba bio yɛtwa yɛ ho yɛasan aba ɛnɛ yɛ kasa fa sɛ awadeɛ nipa dodoɔ nyinaa ɛɛpere ho ɛɛkom yɛne ewu mu nso yɛɛpɛ kwan apie afirim die ntia anaadeɛ na ama no abasa ɛnɛ no nsɛm a yɛka yɛbɔɔbɔ ho a yɛsɔfo solo ani anuabaa ɔhene yere akɔso yɛkya ɔmu ne abadwafoɔ mu kyerɛkyerɛ mu ɛde kyerɛ yɛn sɔfo na yɛtwa ho na wano gu so a wɔkasa na wɔkasa ɛniyɛ bi a ɛmmoa no ne ma wɔ mutumi yɛ dɛ a mekɔbisa sɛ tumudie woyɛ sɛ obi sikura tumudini obi adi tumu saa ne sɔfo ma misa ɔyɛ sɔfo na ebia obi ɛne ne ho kɛnge aware foforɔ ɔmo kɔdi animu na ɔmo wura hotel hɔ na ɛna ɔbaa yi bɛrima ebisa sɛ room bɛn na ɛwɔ hɔ ɛna receptionist ne sɛ room ɛwɔ hɔ ɛyɛ 2 number 8 room 8 no ɛwɔ ɔbaa ne sɛ o room 8 fine ne deɛ ɛnyɛ ɛna ɔsɛ deɛ tɔ so bi 10 na ɔsɛ 10 so mpa ne keka sɔfo sɛ woyɛ sɔfo na wawale ɔbaa na ne kɔ ɛyi mukɔdi anim munkɔ baabi o ɛhɔ na ɔbaa ka kyerɛ sɛ room 8 mpa no fan ne ɛnyɛ na room 10 mpa no ɛkeka sɔfo hɔ na abɛyɛ dɛ owura ɛdɛn na woyɛ wonni choice ɛno di na ne yɛ ka asɛm wei deɛ ɛto a prɛkopɛ deɛ fact ɛbɛhaw sɛ wogyi wobɛma no wokɔte ne gyina so sɛ gyɛn saa da no a ofeeling na atekɔ wobɛdwodwo wobɛdwena kyɛ wo yɛ bɛhyew koraa kakra nsa sɛ ei na ɔbaa na wokɔ yi fufuro wɔtumi ahu room 8 fine sɛ ɛnyɛ ɛbɔ pɔpɔpɔpɔ ɛkyɛ sɛ yɛde wabɛhyɛ waa ɛna room 10 deɛ nso mpa ne keka deɛ hɔ nyinaa wɔbɛtwa ne ho bi na ɛhɔ no na mabisa ho sɛ ɛne ne mpa na ba ha naa sɛ ɔno koraa wɔtɔn no ho anakyɛ sɛ sɔfo aha ne nso bɛrima yi wo nso yɛ de hu sɛ hotel yi na yɛyɛ nkɔ hɔ sɛ wo bɛrima nso abɛdi w'ani wɔ hɔ ɔbɛrima ne deɛ nneɛma mmienu ɛbɛtumi aba sɛ obi de ne kɔ hɔ ana obi adi ho adanse akyerɛ ɛna bi nso ɔbaa no so ɔmu nya ahɔhoɔ na bi ɔde ne kɔɔ hɔ na ɔno nso bɛka ho asɛm kyerɛ no ba sɛ deɛ ɔsi aka no vivid sɛ fan ne nyɛ adwuma no deɛ room 8 fan ne ɛbɔ paapaa ɛnyɛ ɛbɔ hyehye ɛbɔ hyehye ɔda akɔsra room 10 deɛ no ɛkeka mpa ne keka ɛyɛ asɛm o ɛna kyerɛ ɔbaa a wakɔ akɔware ɛne bɛrima a wo nso wakɔ akɔware na owura ɛbɛtumi ato obiara o yɛka nneɛma bi sɛ ade yɛ sere ɛyɛ sɛm ɛbɛtumi ato obiara na busa ho sɛ wokɔware ne to a wobɛyɛ dɛ ɛhɔ na maturity ɛyɛ adwuma nipa no wanyini prepare no wobɛtumi aware because ɔdɔ ɔyere no a wonim ɔbaa no a wokɔware no a wayɛ ne ho sɛ ayi no a ɔbɔfoɔ bi a wokɔware no no wonim baabi a wɔkyinkyini ansa sɔfo ma mensan mi so asɛm sɔfo woyɛ sɔfo na wasɔ baabi akɔware woma yɛ wedding
bɛrima no wa onim sɛ ɔyɛ kristo no wasɔre de sɛ nipa anim de unse gan ti do si ba asɔre ti do si tie ndi wa ha ogye ne di make en kra obi kra na odi ne ho adanse kyerɛ ɔbaa no kɔware ne wie na afobon so ɔbaa no aba sɔfo bɛrima no onye kristo ni onum ebi kra onum wie su ne ban bia wudi ne ho adanse wonim se wo ba ɔbaa na wa na ko ɛhɔ no obeye day obeka che obanti onya ya na so onye day Owura me that's a very good question. Now and se bi to a and bi nso tie da bia untumi nka nche se onyai because mo hira so yi abeya aware se na obema no ye sa na se ye busa no ene wanka no de sie di a obetime gina so te eno wanka eno kra no wanka uni gina so bia oba na akotum ro ko de ese se wo ye de se yɛde ɔba bɛrima no bɛfa afutuo sɛ ɔbaa no ne ntena se adeɛ baako na awarefo enyi mistake no ɛnyɛ asɛm bia na ba ya na yɛde kɔ abɔnten asɛm bia na ba na emu obi timi dabi even no sɔfo koraa no ansa na ɔbɛtena ma ne yɛ second person ɔno ana third person ma ɔre yi issue bi a bɛbɛ bia no ka kyerɛ wo kunu ɛne ne ntena se ebi akwasi me ware wo na minim sɛ sei na woteɛ me ware wo na minim sɛ ɔbɛyɛ bi sei ba me bɛ wuwa mu no mahu sɛ sei nneɛma baako mmienu onum wo hye nse na woni peka kwa so koshi anadwubi apafi no wabo wo san me kokan wo san bome wo san bome minim enti so we nyai ma na ware nsano na minim se wo ye gentle pa na be ware wo enti we ne ma be hu di a me ma obere sei we nyai a metwem enti mi ware bi ka kire so ka kire na so ante ase a ma wo tai eduru ho na still wa ma wa ante ase na wo da so aya afi mu se abeyi bi suban je ko ba sa dia o se penfo bem Tempanifo bem na yi a ene opa tinemu opa ene wonu nyankopon ntemasem eno na di nsem bebere ba bi so na nyame aye wadom na opo wo mienu opo wo miensa ene mama no entimi hu ene ugya ya o bo trader no yes about trader play bi o de ko eti won hu so won ko so won san yo bo no akem na da bia ma ho ya me ko ye so wa kom but suban na okumu ye no ompe ate basa na se ye do fam na be ma na nya idea eno nso so kra no enye guarantee bia so betima gina so se de obema we ye ntini maja aware ama obi age ato eye nkakra eno owura de ba kwa sisi ye hu ni se obra wo wi ase ye wo yi from wo ho no ente wada ade ba kwa ema aware nso so eguo eno no de hu na hyase no ebedi mfie mienu mfie miensa no yenye abi se nsakra ye betumi abem sisa betumi abem enne na mekoti mu adin na adom yi enne na hu na mekoti mu den ebia na ochina me kokwa aba sofo aka ma se mo first palm ya brante amitimi ginesi na nimitimi dwama ma ade ye chi enne unya ba kokra to da na ye den eno kan sa ahomache ko ba mu a unia no je se de ukope battery foforo be cheme ye kreke ye pompe a unia me oda enye ma sesa nye ma betumi asesa wa ori me mtimi ka se me pa mini kodu mini enye ma sesa nti ebasa na unya ne saada nti o se de de hia adwunu mu se ye ware be ma ye ware oba no beginning se de no ositie no empanfo si due nyina nepo ebem nti ye de ya nsesa ye be de ebeba go ba won wo ye nufu sisiwo oba bi o mani onya wo ba ko se dwim na akoranya nom nufu no wa ha be ka se ka afa so aye flat say nipa no ubeja na obeka se nufu asesa ni tuba asesa nti uja no ntimi nya dura eye ebasa ntimi nya no nsakra ya na ba aya akwanhia na mu nyina makwa akohia edma na nufu no ejirejina wa na onya ba bi so aye ti se yi boto aye miamia na aye ti se ye koto ogu ago unam so akwa akohia ma ye bia o man de do kohia ne ja ko fa dum ho no ma jan aha ejirejina so na kwa ro mu chantade na unhu zo mbo brezi akra o na guess no
ne ye mo brazia no crazy o na anu isi so na msi se be eyu akona I say you know first e dia belele se ne you say eyu akona sa eh ne je wara ba wara ba oh it is one obi awanti no ko hu sa no ma we nyina bia na baba na hwe o yere dia enti sa nim se sa ware gomra enu nti ye be hia wa ore nim na mo ade ba kwa me ka che nua no ma ne se enye se ye ka se da chi bi o mbese santi no mo so mo teki enu for granted na mo time ko je ja mo ho ukuna ba da ta de awasha odi ko pass ya ta de awasha life bi nim style bi nim akono bi nim e ma bebre da na dua ye ntwitwi yese ye ho ye no ka jene tete ya ma me no mo de nchenwe agi ade no tete ya ma me de nchenwe ye bi nchenwe e de agi ade bo ma na chi me anwumere wo de abone ntom okoda wa we nchenwe enne ma aba bono wo wi fish so wi ye no nyenyenyenyenyenyenyenyen good sure e de sure 5 cedis 6 cedis powder first na ma ye ma me no powder a good night powder one ni powder and na ma ye mobi e be ye de be ma no na ma sa akro no ma bebre ni ye huni sa ma nso ye ni asini e ye ni o kan oti akosho se betafri be ma be da betafri enti ma no za ne de e hu pa no je wo je ba ofa o de say wura omo ye sa de pa so kuni ay awarefo no yes because you know the kawa be yes eti mu fanse mutirim kawa na nye ayi mo certificate a che me your wedded wife me your wedded wife na be to me eno obeto tena ho ewi ase ko na nima esesa yes bredania da ho kakra that is the pito abai ne esiturumu ya kan je go yes and me cry yourself me friends who beat me edi and they shall call bit me. Ah, otumi wo. Na be say wunya fe na wo ko wo. Wo sabe nkum no wo ya wo sabe we wo ton kra wo. Me say kakra. Wo say. Wo say. Me na sakra yo. Edu ba bi kra pant na wo hwese me twa na bo ne twa no so na wo butu so. Eno kra ni genuity wa tenka o feelings no. Ana otumi ye o mu ditwe. So fi emra me ni su bi wari o mu ye fi. Hey. Anya nkra o mu chairman. Obi anyini pa nye so a young guy wanyina wo hu so a married man the boxer hye no ene ade na ye oh wo ko aduma ba anyimo bedware bi mpaboam so owro to kraman de beko eso sam paboa no socks obehya na oba na apeso ye ti wo ko ye bi kura na ye dey o si socks no o to bi be kan na ye dey so mamla na nayi ho na nayi papa ohoye se na na ehwe wo o hwe na de se me nim se na de ai ne de me amase o fie wo hwe wo wa de permission to be na nayi papa ye mra o namfofo de o ya ba ye de wo namfo nom fam wo ne se o namfofo no wo mo kwa awade no eye ready no ma ya na se ase wo mo amanfo ko no mu ko bi papa me sada se bebe me na fufu mu de me shede ho obi ase ebi ko e na mo so mo ko bi me shede ho bi sa obo hoto ne bo most na to mo bono ma kwakora because my friends on my worry be worry 15 years 10 years 8 years and that me who so be complaining that even though obia won na ya o face there but ka say maturity na dey worry me who e wo mu o that say it mean she dem who say madam could be complaining say bia my say ni say because me can dey enchire obi nti be ya dey say madam so ba be can dey by any share energy no be at the obi akofra ko face problem but you share there obi energy to me share them who say obi force akora because for the past me say be my mate for na there even JHS for me who mate be worry also we jaida man me nyina nyanko pando me who sa de ni bi da ona mfoni nyina obi ada so obi awari brother so say asori ye mfamra asori
community environment baby a wo area wote no uhu ni sa na gemra no enne ma na e ware no uhu ni sa dodo na no o mai ready pa so mo ko ware oh ena edi kai ebi eto omobo eye ready ware ebi nso nto omobo ebi rush ebi wo ho a ohwe se obi ekobi ena no nso ebe kobi ni anu mi na akọ ni nyamu ni aka me nko a nti ede nti na wo se me so o se me yere me ho na ede obu okọ ba no mpo na di ni sika e kwa me ni mo bi a o na di ni sika e wo ma be ma de ware mi enu mpo di ede ya o mutimbe o ba na ne se ne ja ye nyina benkum dwale nifa oh ye wo bi wo sa but e say ye ni asante amamre mu no ni kwa se o ba na o du sika ma be ware ye woni mebi wo ho a ubetimi aye de aboa de but se se de wode ma papa ne wa memo ne utin sane ade no eni kwa sa wo sika na edi tia sa ade no nyabeto ye hwa de bi wa e bi a stage owo wo hia branti bi kwa woni ne san ya adamfo ahu hawa wo sitie woni sa branti de mene ne ware a obetimi aboa me nanso kudi no lazano cash ni binye de ebi ni ho ene meboa no ama mene na ye nhihye aya wonim de masa ade we na kwen se emema na ye mema na edu ba bi a ye ma ne ema bi eye basa se du ba bi a no ye koka se me kra no na mempel ena eno na ama na se ba ma ne ema bi ka wo hia oba na oye sa ade ma wa no kwasem ni ka oye perfect lady wa ye wo hia no se oba na hia wo ni ohun ebi kura wo be ka kire no hwe wo ho ne ono oni ye ne usu ne oban na wate wase na o si gisi ka be me ho ade de o pe sa asomdwe ba ye nyina etimi kokomi o se o start ka o se wa boa se ware yeah aha me kan sala me kan so o betima boa bibi wo ho a o betima fa adwane ne de aka ne e dia support be se ka fa o ma me ene tin sanne se o ring ne Udi yenyi ring ni mfiri kasika ode ko oba ni fie ene sa ring ni so hia e wo say e be ma ni sika I know they know that so do only sika kra po no sa na ma no de fa ho ka na oba no so fa de aka what you say ai because intimacy e be wa na oni hwe oni hwe sa e ma ko pe bibi me hwe dia e dey odo kakra sika kra o ntimi obi ka sa me ko wali sika nim tim me kwa me ni budget de madam for be kan de dia otaka wo say oba osika ye edan makwana se be ma de once the kwa me ka ho a wo de ne be wo de ne entimi kwa nye enye sika emu ntimi nye di me ya wepa so de bia ne start do that so yesere mo once the ne here pa ntimi kwa ye kan de mama nka se ye wo sika ntimi kwa ye de mo ma yesa be mama once the kwa po na the way you see e cherish ne ye bu no e so ye ni no so ba mo di sika de se me ya we se mo musika de munni ye di sika pa ye di sika me the last time me kan say me say me worry ye no ene me bu ami kunu me mane nto enyo na e ka kire me but me ya na me fa to me ho so ti sa nya mane ye dia o ye ya otimi se aboa mo awade oh yeah adru baby because me into school fees da me into akra ye de bakra infant test me de test phone ba me nim se me man school fees board me contact arrange baby ada tade ne ye wo lie me inti me shada ko top food bill no abetwa na my channel me yim de da be na abetwa bi oh enche mami hu dan mami hu na we do am shop papa na mama nkra na ba penny ne de wo body no kra de wonya de esu de na ye kakra am ya hye no me cha mix bi se bia oba de na on se aya na wo de no wo bia mekan e bi adwuma kakra nso ye dai e wo ho na ejina obi a me ya na me ka se de ye obi fie yi no e ko obi fie a ese no on de me cho no eye kama wadwen a wafai se sa adwen ne timi gina awade no se ebegu de gise na ebia na ne wa ukromfo na beginem na nyum na yo adwen sa ade na gua ne bele yebegu no na nye sa pa de nyema bi se eye kama ba ye hwehwe ba se nipa bi a enyema onse woni marketing kiti bi madam for be say ye me na my husband ye wo best friend a omo so aware nte fa say ye
to say be man me husband to say me afọ okay enti edru maybe that time say na ma wo foforo ti my husband buy no say ni perfume sound because me want man into perfume that roll on me man into be that best ni ade nya me ya na akoto be fi oh me na me to be go aba we wo si na ni ati o so I say me na me to so me to na mako me bi okra 6 months na me to be that me kiss say me to na esan me yes ya Father's Day na bebe say Father's Day kura ba da be I think say June na June next month ya to do on my Father's Day yeah what me Father's Day me husband birthday me shara ma che for esan no ukru birthday ni birthday dey twem me ka say do ni birthday and I say Father's Day me rapport me ma me ba na ko ye nga kra me rapport gift to the man no dey command papa na ma fan na me kuta me de me ma no be kuta me de ni akọ no kere that dey me na ho mama ka bra me kwa agege no agege time no na me hu sa di we bi sa so na me de akọ so no kere pa na no kwantity na so ni da kogu ne nche na ya sa be de so obetina me first and be ba no so no obi agi fidu na me be bia so ma share notes akale na de ho to say the akwara na e ka no o ye teacher ni ana oh my child dey pen but like any me bi o ho a e was so ba teacher for nim sa teacher for ade a me teacher for say me po masempa teacher for dey o munim sa ne manye ma fie ne manye ma bi say no but unim say oba dey ade be kan wa we ho be mo wa we agina so dey kan me me ko so moland boss bone me man pagian but me ya me wo sa small o dey ye wan we na o be me ye o dey be ma me kan say no say na ko ada ade sister yi keke dey o dey tell me ma me kan na ma che mommy loves you na me dey atale ho ti the madam be so a na wa kan a kire no say be an angel obrempon this the mommy say o man wo obrempon nyina wo oh yeah me last one do obrempon na de otosun dey say angel na de otosun dey say sika na de otosun dey say o me 3 obrempon angel and sika so ti ase if you heard that day enti ade a so de kan aware ho ma aware ye ne ma obi nchiro ti say de na make no madam for say me yire paste esa kwade so bisa me o ji ska mu ade ntara ne ma me aka acho nso onye sika won mra so that enti de na time ma me aka acho nso onye sika on fa mra onya ka nti wo ko no ensisa abuto onim he me twa ade be e ma no ye wo obi a woni motive o ni wura awade no kre minima bibire ono wanye sika sen wo sika sen wo be man wo sika na eye bibia wo fie but onu say me yes ansan ho nchire me edume bi na me ntua title me husband si kwadaba na me ntua title me used to tight so enti me hu say me ho chire me e wo saa e kwan so da anase me hu say bi a edu ba bi say ana me kasa de bo so oba wan kasa na wo hia de kwa ware no say because so kasa wo hye inso ni chenchen a inso no no so mbeku ti ye hye de etua ware mu ankasa na niema ye fam ene se de aware no emema no obu obeba bi wakwa ne pa hey so e kure dia me husband very once a day me ko kan o say be mo gbe ni to be onista emema no mu gbe bebre no omo ya kwaje for mema na omo mo ye de omo gbe bebre omo gbe bebre time me husband be cash oh sir oh yes and ma so penny me so card me ye call couples meeting and I because emema no mo mpa jare me complain and my husband ka say what she na de onim say emema no mo pa jare bebre mo ye hiafo adentia yes na wo ebi e wo mutirim so omo ho say be ma obo life je di bebre no on pa jare be me bro ha o hye de wo se ne kwatena no wo hu na bonten de o sitie no unya ko wura mu wi a wo be nso no wa be mo bu nti se wa ka se wan show hu nkran ya me se ubejai ushia na bonten gentle and your friend outside obo wa o ware yes obo wa ni papa so nipa ne didi wi a onan kasa dan ko apeja ne board ko so ti ase obey bo wa se ni kun anya sa obey offended ni o ni kan kun di wi no person be ma ni nyi ni board no oh say e do ha me sometimes me ko bo me fie ntem e so nim say me ti me da me ti se obi a plate so ma set me dining table ni so ma set ewie no me ti se obi a say ki me sha betan ko nwom na me hwe no me ton ko se do di me peja ma ada akusu because one peja anko si kitchen
obeje ti dining table no so ebi an ko na man so lented na obi be ho anopa na you can imagine so it is a bottle of crampo na I was say me make sure special clear table no nti wo no oniema bi a wo de akeka wa wade ho ama wa wade aye kama wutumi sisi ama wade no aye de very good me ba sisi abusuafo enne Dr. Mayase entimi ama na emom opese otwedie mu kama se de ye kan ya wo fie wontimi wawade edim fie kakra ise se de na fa susi kajagum ni se wontimi nkan mum okote no aye ketekete opese o mamuye dua Dr. Mayase so wo ho ma adu na wo de twetwe be man ma kese no wo ho opese wo twedie mu sutin ye kama ma opese o ma otunu nsu bibem a na amanfo ko ompane emomuto no ekofa nsemba Dr. Mayase de natural herbal ya no de srasra so me patch of Dr. Mayase number ni 0244 674927 0244 674927 ofe Dr. Mayase a odie be ma no je aduro ni bi obede be massage o kote ne kama o so be bi massage ni kunu kote pa o na sa kote chitwem a desa wo se abo wo se oba na nkasa dance de wo se kote na bombtwe ni mumma ehima abumma amami amani age me se oba ukunu fesi sa problem ni bia wo de wa nkasa fa number no ne fre Dr. Mayase ba bia wo bia no wo de adun be sende o now so this can I ascend the number na mobile money ofra na ne na twetwe nkomo number 0244 674927 0244 Fred Dr. Mayase na ne twetwe nkomo GB1 Roofing Company Limited nyame wadom wabosesen wasi dan kama wudi ne agusu amepacho adwumakuo ba akopɛ a ombetimi amaw enchansen edi abodan ne so GB1 Roofing Company Limited womo number 0540123212 0540123212 0540123211 0540123211 0243 577293 me pacho aya sabia ba akopɛ ene wa santimam ha me kanfo edi amount eno an Qualicare Medical Limited omo die doctor say yade ba akopɛ mienu pe no muntimi ensa edam ene twere yade ena Qualicare omo entimi ensa emfa emaw me pacho omo chira kwan ewo Kumase epo roundabout oni chebo krom kwan ne so tra epo roundabout police station wa now sabenkum subon sabusan kese bi wa ye twere soro no se wa plaza sa building na mu na Qualicare for ewo me patch of doctor na ene ne ntwetwe nkomo ba bi a wo yade se de tie bi abra na ombehwe asa yade pa edi amount number ne 0547779110 0547779110 02495011 040249501104 me pacho ofro ono betwetwe nkomo se de uyade ne tie bia wo ba bia wo bia no wo mu ebeba aba behwew kama pa ede amount na onso ohun asepel matadi eye Fragato menswear ene epam ede atadi ehye me Fragato o kronom niyemu ha ena Fragato ewo me pacho ubetimi afre Fragato ewo amatufo yi so 0243 292419 0243 292419 na ni Fragato for edi nkomo ombe pamo de wedding na wo yi bibia yibia obe pamatade edi asho so bra awade ehu yesi ba akofo na wale ya nke beka so kire beka so wo ha adwen wa kam aka so for yewe ade awade wo wal fofra ye ka ni hu setimi gu eye berebe
o first day na wa ekusi brebe e na ka sa time we pick up o mistake wa de bitimi ura that's it the tia is mama Sophie ami fam free asori dem se o ware bia esofo no ese ma ye kono principle mu pa dia se de ye shisha ware ye pa dia ye ma 24 hours that 24 hours no osofo no be frɛ wo oba no bisa se bema na ware no ye bema e be frɛ oba no so bisa no bema no so bisa no oba na ware no ye oba ti de ombeka no ho yituni gina so ho ne de ene se oba ni esi ne se aduasa me ni kase bema no nya bema dia ebitime gu awade ni within 24 hours ebigu se bema no nya awade o nya bema patch se chese ade no esi ni tira se nipa no mo de muhu na mfa no Dr. Mayase obeye no boduma ama bema na timi agina so eti sa ko basa na fe ewi asenso hu wokono na wo fro oba na bisa na bema na bisa no so oba no so nya oba ko se ni o ma o mututu akote yes man na akushi oba na adi obebies na e de bema tu bema ni waro ene wo twi ma minyai mirika meso mu eti akobasa within 24 hours no yetimi gina so egu aware e wa na se ebia owura mu na enu crowd e na intense agise bibi efra bonten ba aware ye hu se egu no eye bia dodo na ye bia e ma bam na omo na fe school hwe no abam na pressure efri ha we efri abam no enne tagu se timi survival after 1 year ya na ni gu ede na first 2 weeks and the first 1 month they did go back aye ya na empena bi omo hye baabi na oba na nka ne kure na ba ma no so anka ne kure na omo te se o ma wale na o ye bi yimiti itimi chibi nyina ko to prison e da obo wi a ko mutum ko da police cause oba ne ma go di ni wa wan kan jere no wo de first ma se ko ware oba foforo na dwuna wote ye na dwuna o ma brief for mi gina so ye betew o mani mu na sem wo to na wo hye self iti oba ne da ho no na wo twini nyina bi obeba ko unya kwan kwan fa na ni kwan ni kun isi we nyi oba wo so nya kokon a wo be free self wo be pie ni etwitwa wa ni ya so fu ye hwa de bi mra wasem akan so asem na edepa ne nti saa de na aya ne cost eye se nipa ye mema no ye di be ye wo bi mpemfo se ade de ye wo enye oden ye mfa nyu ye di ye ma ne saa eye saa nkenye enye nenso bi asisi bi atoto maani bi na de ya na mema ne ye ne se ni se bi a obi o onye na dwen se oni asoma sitini bi a ope na sempa o oni nante a ope nenso bi ade ba ko pe bi ko na ne twa no enkoye ene wa ko different na different ebi kura sa oba kura obo ane ho nya few ka ekrisika mu ni oba obo no madi wo adwuma se mu ni sika se mu ni adade a nka na yire oba o di ka hu wi mpene nka ye na ba wan na so empaso bi ogodi ye wo ko nya special feeling bi free ho ye ne se onko ware no fa ni sika nyina ko no no oba no ko tan ko bobra ebi yesin no ebi so ye boa payo ne yetiri mo di ankasa ayi na dwi sa asumasi ni twinedi so na me de ko ware ni pa wa bo ni timi na bi ko twinedi ko twina di ye na de ya na me tini se nka wo de oni ni breki nka be 3 months kwa na 6 months mi mu bi ante no ho ase ne ko ba bi we de obetia ne se ye sha asumasi ware sofo wasem yi se me ne watena nyame adom yatena mfie kakra ebia empemfo so kodwa minu na ohun de de eba woni mada ehu wakohie obi wokohie ohun se wonu wo ntwede enti obekem the best way catch me say bia akosia ebia me yese me ne ho ye konkran na emum adwuso eduri ni mi si wa ha na se yi si wa ha na mento aso nyede enko menkran sanka edentiase ebeba bibia dede bia enye wo kwan ne so na oba ni nsi dwuso na emum wan kan kyerɛ me na ye nyina yesi ye konkran ya tresu hun
yɛduru kuruna fura yɛduru amasaman yɛduru pokuya sɛ yɛduru nkran yɛwura mu ɛne ade ɛhɔ na wo bɛka kyerɛ mo nka hwe nkyerɛ ma afei yɛduru nkran circle mepɛ wo wɔ he mi hu mɛba wo hwe obi dɛm a sɔfo wem deɛ sɛ ɛba ayi a police kuro mu yɛ ade police kuro de akyɛw police kuro de akyɛw because ɛyɛ ne gyina akoma a ɔde bare no kwasɛm ne me ayɛ na me ka de se me ye bema ayede am onua ba me ni nua ba akra mpo a mewo me wo baba me ni baba akra ayede ya se me ma me yoba so anayede ya obewa ba ye woni ma bia ye mema ye de ye ma no kwasem ni aya na de hwe so ade a ewiase enipa ade ye ubia ma enye me eye me ya me mpese bibesi se bema bebo ba na adeɛ no me ye bi mrebi me nu me ho me ka se me nye bi da ba me tene me nsa odi that day me nu me ho abesi ne me was me hu de akoma e dey e ka me a metimi ye sa adeɛ na me tene me nsa up to now da bia me ka se ayese obi onum wi ni achi no na wasi free na ekwa ne me amaye eyi ho ayi a me ekwa akese de bia wo ye emre bi achi ne kumase a o se du bebe fu no nkra cassette ya se obi anya dey enye sa pepepe because oba ade na me ko bo oba obitimi oba pa no bunu pa tietia no ne ade oba na mo de ntise e mama akoma na ebs wo ye oba be ma obitimi ade abu be ma intensity se be ma wo oba tena na o oba no na oba no wani nye ne ho a ana bibibi boaboa wo ka kyerɛ na wo koye ne saa ko so wo sa de me esemi sa bisimi ma me ka kyerɛ so de afiri owura no anu de ebetumi ya wole gu aba wa ma na anya awa dia wo twa ne ntro ene ni pankra sa begu ye ni mase ana de me kan me boa wa begu ye ni mase wa me abechi me kunu no utawo no ba bi kura hyehyɛ awade enti oba akron badwin sɛ ne we woni na tena mfie bebre de ne me nso betumi ɛdai aye mi bi later sɛ ne tie to ba no mo se firi wo kɔ na no so afa no ho adwe se bibia ɔde no kɔ ɔte ase onye si onyina koma mu kra onyina koma mu ma bibia betumi si ano ne ma ne bi wura mu a afei na ɔma hu no mu sɛ de wo so ba ma no pɛ no ɔnya ma wo ndu ka se bia oba ne na enye sa atunye eye wa onima bia o ba me na apie oba ne nimu no nti no so bo no ho bai wo so no no me bi nti esra me ama no ma mo so mu tie sa de mu nya sa su ba ne mu nya unya une oba tena no hu de o pe na ma ne nya we e ma no so mu na mo ko so problem na ma me ma no so ye bi pa mo so mu ye bi o ma ne ye bi na ade ba ko ma ne sa ye ne se be me na abie na no aka che wo se ebi afia ya akosia akonto ye tumi ni muntu ebi a sikono mo si djeso no me si ne si kina ma brao ho eti se woni me ni we ni no do ko mpaibo no do ko mara mfo so no ko to nduro ni eniama bebre de ya no ho se ne ya be ma ne be pe no hwe be ma tumi bi na no ka che so on pe obi nyame na aboa wo nyame na aboa wo the next time a ebesi woni na wale obi na wakotwe scan e mane nya ho ansa saa na mema no so yenso ye ma yeni na ho so wo yire wo no oba na oba tu anamo na wonso afa ochi akotwe mpena foforo ala ka je say ah me mpe obiem me pa oba ma so mesi na medona de wonya nkopon ase to waka kyerɛ wo no ba do mpo na ye den no ka to say ono ne do asa pasa no abo mu be ma bi no osu ada na asimesi ma pena no hwe nyame na abo a nkyɛ bode akyɛ kura na ho kodi ma oyo nwa de beko oba na obema bi sinu sunu dwom pam bema bi sinu sunu wo eno nkwa ni ze osi jeje man mana wo kana ba bi ede enti sofo so nya obema ebeye den na oba wani ni kuntie ya ye ne ho ade oba bema no obi kura de opebia bema de ma no ena wo san ne da eye den na beye den na sa ba na timi akofa ni kunachi asemi de de pa on se kaidi se obema ana oba nyankopon adom wo hia obema otumi ye de opanyina no ebi kura wo sika wo fie
otumi eye bibia no na bibia na ne den otumi di no ema ne ska ade ba kwa me nya me de na ye wife ha odi bi beto so owura ese otumi sua se de esi di etwe oba man ko ba number 1 number 2 ese otumi enye sika eto kwoto na ade aware so ye no ma mi a di so wa enye kwa baso so kakra ndi no mo se odo kakra sika kakra odo no na se kire ene kote dem we na ana wa ku yiska nyina beto twene wo de yede ye ngine oba atwe idi oba atwe na ba na me kase nura da wase nanaye papa den na beba se oba be ma ye ho ade na obetimi afa nachi the service of okay never be blue because obaby no opese be ma jinjin the be ma jinjin oba ya yi so ti ase last time na so be kan say be say akwabi oska hwe de yire ne pa na wo hwe ne kunu so ase yes na wonne ase akwabi a onye ka ma bi chempra den ti be ma no so pe na yire so ne ko mpanimfo ni ana mo bu sa ne se na se do krutie pe be ma kama oso wa wo sipisita na akwafa wo twa akwa we pa o ma ni di wi a o pa o no se o ta se me so ba ne kan wo se nye di odi no na so nu ne twe o ta se e de odi ne twe obi be TV de say no obi twe very good the catch them so men so wo ska o nya ni bida no na no de odi bompaye o de bompaye o nya bida me de Kenya me ase na mfa me no twe so enti obi so acheme enunu mi twa mama ka me enye wano kra na ye okwan ye fa so yes oba obetimi enunu ne twe na me ne ne ede aje e bi wo sapa no de be ko kran o be ne kama aman because oba bia pese ni kuma na niji e wo mpem me share movie bi neighbor's wife so ni kunu nyane na one ne SS bi e wo se ti we ye nti wa mama ande wo ye ya na ho aba wo ya na ho aba na wa nyane mi asem na kwa so just say enti esa ene o ja no oda ne ba bi kro wo pe dan sa obe ha na aju because e die bon ne die ekum nipa obu ho obebu ho wontimi nka wontimi enko out waka wumfi na obekọ me obebu ho aka so wonko ba etimi kum nipa obeji nwa abonsi afe na ahakwa afa ne twiri so ti ase enti emema no yesere wo wontimi ndi ma ne ye so ti ase wontimi ndi omu ye because enye die ni die me ka menya kwa nka osan ka ti die hu school so because mema ni bia san papa ba ti die hu school anka mema de ye mix school ne da e ka mo mix because mema ni bebre la ke mema de se de go ko ba ka na so ko de bebre la mema ye nye late ye yale kra e beba very good ye mema ye me say ya ti di school me nam kra ne do say me nye border kra ba be border because ko be ma bia person be border say ne be obetena ho ene kre mo gina ho ene o say ye o ya kra be page na si che mu na betena class she kwese obu ho kwa be bi ho a na yira shada kana to ho e ba be di ne di papa bi no o say and that obi na akwache can you imagine obi na akwache obi onum na woni watena so many years yes maybe abeye ne da nana de na ge yes suade nipa de on se tu hwe na me nche wade bi minima warfo bi a omo problem pa be man no problem pa enso so no betena TV ho abeye wo ya aka chunchu mu nkwase akeka no mu ye de kan radio ho a wo ye de onti oba ne nso so ono odantem no watwe no ada na sanse mu ina nso TV station radio station baby free no ndu ko to ono nso onye dai wonye ntuomu no
tabia we wo pro so mpa adusua nti wo ya wo ma de be yi da bi omu no mu nsam ni gutrogo so da bi omu beko yes ena oba na fa bi kwa won hia no ono obekọ baabi so obekọ be kwa akọsepe ne hono aba eno de wo kan right sa because I want me di me obi be di me oh me tan sa be gina me debi enti so want me di obi be di enti me ma no de yesera mo yese o to book na obi kan ma so ta say o to obu edi twanu ma e twanu ho tom o to obu kokro ba no nana ye ntwa ye ho emra na afe ye ba ye bebia o matrofo na tum na ahwefo masumatimi abam abekire madwen ti twa ye ho ye ba sisia tale ti ehoni ade come up akata wan man so I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e de am international contractor no boss na me nua ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unsa na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia abebom sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obekọ modern no ama inspectors edi kan akọ check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nchance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo ye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so No, Makwaba, Ediba Collique Medicals Limited. They will come and say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction, and Hwanero. Collique Medicals, and as a hospital, they will come and say Crodiemu. What I see a national say about the fire and Sasso, Abwa, and Kofodo, or how Nippediemu can in Yarawa diseases. Ye share your rabbit say arthritis and no pemoni and casim sasabro is sia de ubia in some of I was a shady few they will get dislocation of any of the bones or joints. What the bakalika wow amawato make us say hypertension and now when you're diabetes and now when you're kidney problem or nice arthritis. For modern brand now only ever 20 years. Now you will be some quite a year juma. And yet, no one so you will be fidea or one. They check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduan in Moja Muya, dear air cost and Sunny a true account. Sebi, Aposia will fear your Popo school, Aposia, dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't want Puma. Ye what say, the Papu do be of a buy and channel, and rather fire and Sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eti Unia will me. Open baby aqua, open receive be aqua. To Tonamobra Collique Medicals Limited, you will massy airport runabout. Kwana Kobu Kuna say I'm to acquire sono. With my friend telephone numbers now more affiliation. Nasa and what be an now how be a show so to Tomincabra. Never never fire so up wow, I'm a honto upper, any of us for any number for you now. So Collique Medical Limited. Physiotherapy units and their children. Uba Yasuya, your young Briasa, a hair massaging units, your machine. I did me the children pinning castle, and I said, now also the joint area, and outside and China, your UV light machine. You did that truly panels what said Empono, if you are not beating the blood vessels, no, baby, see in 1 quarter. A woman 18 Emma, a Mujano, it's me, a deep of Sunny.
sɛ woba yɛ aso a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa ɛnyɛ nnuro nko a yɛde ma wo yɛsan wɔ machines a yɛde di nipadua no ho dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwaa no nyinaa bɛnya n'ahoɔden yɛka yare bi te sɛ ɛyɛ male and female infertility a woba Quality Medical Limited sɛ ɔbaa a ɔpɛ awoɔ na awoɔ ho ayɛ de ama no anaasɛ bɛrima a ɔpɛ awoɔ na ne mpaboa no ahoɔden nim a obɛtumi ama ɔbaa anyinsɛn ɔmfa n'ani nkyerɛ ha ɛno nso si da nkyɛn a ɛyɛ stroke obi a wanya stroke sɛ ne fa ɛna adodo anaasɛ ne nipadua mu no nyinaa ɛna adodo a ɔmfa n'ani nkyerɛ ha yare bi te sɛ kidney problem ɛyɛ typhoid junso mu yareɛ ɛne nam yareɛ syphilis gonorrhea deɛ ɛno deɛ na yɛ sɛ wode duru ha yɛbɛte ne kyɛ yɛba ɛmaa no nso ɛfɛ mu a obi a ɔwɔ fibroid sɛ yɛse na awodeɛ no yare bi abɛda mu ɔmfa n'ani nkyerɛ ha mmarima no obi a ɔwɔ ɛyɛ n'apɔ so taa yɛ ne ya anaasɛ obi a ɔntumi na ebi a depression ebi a stress ɛna ama saa yadeɛ wɔ nyinaa ba ɔmfa n'ani nkyerɛ ha aha ɛyɛ laboratory center ɛyɛ test ahodoɔ nyinaa bi ɛwɔ ha Quality Medical yɛwɔ Kumasi airport runabout medamos Eka unkuwa dia enka mewu otamfu neka unkuwa naka masakura missing neka unkuwa Kumewood TV amansane yena yediemu Yɛmo akwa babio ɛde ba Kumawu TV eso etwa ho kwaje nkrato yasan aba enche bia yibia matofo no atum na wonso wafrɛ na wode wasem aba yesre obema low TV volume ne kra emaye low ne maye kra na ene yenkasa straight yeso ana mu si asopa ye kasa amount nti yesem mo ba mo low TV volume ne kra emaye ne ene mo entwetwe nkomo no kama pa afei nso yɛka odomu nkomo a na wagye so dedew odomu nkomo wagye so dedew number 0200 603 602 0200 603 602 frɛ na ne yɛntwetwe nkomo 0200 603 602 0200 603 602 number ne the screen is so frɛ na yɛntwetwe nkomo nanaye papa enti emema no yehunu kwan bɛfa so ebedi mu yi ba ene yakama na de mema no nso mema nso power jaye pa ene wo mejawo mema de pama ni tinu mejawo ada me wawo na sei adentia ene mema de awade ni pama ni tinu sa onim se enya komo se be ma da wa be pa e matri be ma motai sa na mema na ma to musika e de aware o mo na especially man na sa hwe fie onye so ho abo very good e na obedu ho ko aro se be o si gina so wo son wa ho ofe se me pe mema nkiti o se won pen ketwa oh nye nketwa sa yes size ni de won pe oh there be say me kon so wasa but me mpe mema short very good and I mpe mema kese o pe ho ne ho oh there be me mpe mema kese there be asem ni chire mu ye me mpe kese wa won pe me mema ntianti enti o pe mfimfi ye die bia asem kra me nso yeah yes you say ni atem mo no oh yes na me ka say obi aba hello hello odomu nkomo hello odomu nkomo no aje so good evening yo me da se ba ya da se pi nyame nsha ye nyina pressure ne ba na ade na dwo ya da se hello odomu nkomo bebe me pacho odin ba bia akase free akase me kase free akomadan me pacho odin ma me pacho odin
Hello. Hello. Oh. Ahomai eso ayetro. Enti nanai obi amai enti se me na me dem sika do awutum eye bibi a che. So osho be man se do sigina so nya de na no okote hwe ni do no ware. Be man na mpe aware no. But obana was na cover. Obi aba. Hello. 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 Me pacho low TV volume no my why. Hello. 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 Odomu Nkomo. Hello. Hello, Odomu Nkomo. Yes, Remo. Ofra. Obia pesu otie ne ho TV ne so. Esa wonte ye kasa. Low TV no. Nani yen kasa. Esa de a wo be fresh a yentimi ne won kasa. Yes, Remo a why? Hello. Nanai. It is a cover someone say. Bibi ke trade over and baby say, "Hey, we are major. We are meko." Ho abon so. Hello. Very good. Hello. Odomu Nkomo. Hello, Odomu Nkomo. Yeah, then. Me pacho din baby aka. But you said you are Accra fine. Yeah. Me pacho udin. Hello. Oh. Mo ya no mo lo mo TV volume na maye. Hello. Hello. Odomu Nkomo. Hello. Odomu Nkomo no waje so dedew. Me sira o producer munya abotre maye. Yesre mo ba munno mu TV volume no maye. Na ye ne mo nkasa. Yesre o ba bia low TV volume no maye. Why? Hello. Hello. Mami. It is a combined sound. The man being no one was major aware because I not no pet. I mean, Phoebe no there. There be room. So say men worry be. Oh yeah, major. Oh yeah, no pop. Oh, minimum be on more worry. I say after one honeymoon. Eh, na mo bi no hu no. Obi aba. Hello. Odomu Nkomo. Hello. Yeah, there. Me pacho din baby akase free. Me pacho udin. I will maybe a bodazi. Me pacho yeti o yazi. Me pacho matemle say. I that say man ni na ni free di amuto. Eti na be ma ta de na photo na eni je ni ho. Na enti mo to media no. Yo, yeah, that's it. Nyame nsha. Oh, enti e ba sa no. Omo wari omo ba na be manager bo. Koy. Mi obi na introduce your ba na man. Na so ko hanu na ma nko yo se you. Oba so ma lebi. Be sin na mu anda so to ma we. Oba na ama bia na be man. Be man na dwane ye. Omo ko hanu mu ni ba na be man no. Ejwane. Ade de okuhu ye no na nya na. Anu de be sin na obi ni be sin na so be hu be man bi. Oh na mi sha. Wonya saman bi de. Oh de. Na dan fun pon de na man no. O se bia na de wo ye saman setete ye so bi akọ tena ba bi. Okay. Ba se sama de on. Yes, the number is 0200603602. 0200603602. Mr. Ofra, low TV volume ne cry say na amaye face challenges kakra wa hapa. Ye kasa amonte. Low TV no cry na ne ye nkasa. Ye ka Odomu Nkomo no age so dedew. Mami. So, aman na woman that so to 60s wa worry bi. Yes. Asem ne hye ne prekope. Ehye na nkasa. Na wo no obi aware akohan. Na omo ade no so de saka na e one in town. Oba ne bo awade no ka na. No kwa na me because na me shakakra. Yeah. Na me shakakra me say na me shakakra. Enti no
but the minimum who and say where the near a Casankasa, where the Casankasa no Muye. So, and a bear no call be seen there. Be seen there, maybe. I won't so am. What if the Mamma, one will be one more crowd. Hey, I send no more room. So, it is saying just say in your bear man and a busan, then hello. Hello. Odomun Nkomo. Dead. Me pachodin baby akasa free. We dey near criminal no. Okay. That's free Kumasi. Okay. Na dey ba kun se ma no. E ma no. Atani. Pacho yeti o. Ebi o we. E ya afani ni nyina. Obegu no me dampa so a. Ohina. Otani. Me tese. Wọ́n ṣe bíbí kúrẹ́ màmí kẹ́nyà wà wọ́n di náà. Oh. And one I said, what that to bought Banchi Bono. One can be crown my own so crown and my mood and apple. Oh, that's a question I want to be here into the now be more see that solo. I don't know Baby Shamper more no way, my whole cannibal costume. What is a city in Jim City? Sir, we a job of Beman on Quaso, and then we'll come on fair match you. Among fair match. You. Beman at the beer, it's all from us. Beman at the beer, it's all from us. And that's only Jim. Oh, Oko Crani of Foko, Mid the Children, I'm the Malukum, and I'm the Mablet. I'm the Malukum. I better not live at the top actually. Actually, it's a penny man of Sam Catancho movie. You, and then I man did a man and be what you, what you told me to think you. It means an etching of Bako. Oh, what I say. Oh, woke up on one and my bread. And I see. Many and I see you to them also. Woke about or Banny Sake. Now, we be and it made Madame or two would be some the makers and one crowd walk out would do what I had with us. You hear that's a pa. You hear that's it. Madame be was it. Was you right? Now send them some cotty, now see a day. Set near and condo, be our dash or buy my one so now. Was not some cotty. Be trying to win them say, hey, someone then cotton, someone needs them. Now say, Massa, some bell accounts. Ah, send me the middle from myself. What did you say, Papa? And how over so because some of the German. That is when the number. Oh, there be a mad and foul by the mammy. Now, baby, as money so baby. Oh, yeah, you saw my so baby. Yeah, to sell so much. Hello. Hello. Odomun Nkomo. Me pachodin baby akase free. Pacho free. Pacho kase free. Baby be kwa. Se hwi be kwa. Me pachodin. Me Jane. Mami Jane. Oh, yeah, me dofu bi din. Oba Jane me pacho ye ti o. Pacho mi mo. Hello. Me pacho ye ti o pa. Because every day be ba me nsan. Me jam no man. So now from the I didn't tell them about no, I pay for about any sadie. Nenny sadie. Mammy, software or bear and sound, software or snickun or bad the be or the man and so on. Travel. Yes, yeah. Why am I been here? Go back the man on Quadi. Go near Smith. A train opens so good. On his what be should the fee. Be the fee. And be a fee, didn't it? Be the mountain and cows and good yam midi. Go back a baby soon, run and go. The end then was soon grab away you. So, I will do a quite happy dear Anna Bearman. Oh, no. I will who send Kofu being to hear more about one more. That your kind is a more ban on Bango Body. So, Bob Crown Craig, be on your bush and into obey, say, be obedient. Somewhere with you. And where you are, no, we will know what they are. One. I never put the Biamic can be said. I am share, and found is away your bow. So for be about hello. 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 Odomun Nkomo. Papa, what can say? Massa, me patcho casa case, what da Juana? Hello. Good evening. Good evening, me patcho Odomun Nkomo. Hello. Udin baby akase free papa. Me
pacho low TV volume no yente o kasa oni ni modu pa. Hello. Hello. Yeah, me pacho ye tie o. So, no. Me pacho and now when you ana. Hello. And now yente o kasa ni bia o. Me pacho sorry tenase ne kasa. O de sorry trampa ne so. Ana wu wia wo ana. Oh, mini. Hello. 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 Odomu Nkomo. There. Me pacho din baby akase free. Pacho from you. Pacho kase free. Me kasa free bon periade. Me pacho yeti o papa. Pacho odini de ni se. O be man, witini di oba ni pa dia. E be be so oba ni be feel kwati. Because be man dey be oba so ni di agro. Na to change service. Ni no. Na so you to change service ni man ya. Afi ono oba no kwa na ni am help me do me. Ni se be man na on so be iro so be ko oba no. Be na be ya odo no. Ebe because ba de we di na so ti ya ready na kan bia ma wale na ni obe fawati yo ya da sipi nyame nsha sofo yesi emema mo adwama e ma na bo adwama ya ampa ni na ya adwama mo yesi mema de ye mo adwama be metimi wo ho kwaso timi wale mi oba nti be ma de o mo adwama e ma na bo adwama ju ngare na na pada de adwama mo so ware ni dia wa ware na ba kan Hello. 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 Odomu Nkomo. Hello. Hello. Mr. Oba no low TV volume no amaye. Ye bre no kra ye be ye fa ye mfa obi abi. Hello. Hello. Yentimi mfa obi abi. Line no ene me nim de asia bonten ho. Msenko omuji na mansu etu adonko. Ejisof ha. Na ko ka bibi Na me kase emema de nim se emema no adwaman. Emma mum the boy adwaman. You be about last person. Hello. Hello. Odomu Nkomo. There. Me pacho din baby akase free. What's the Owura me kasa free Akumadan. Me pacho yiti mama. That's how we were saying this of pay. And man na mo for me pension. But you want my idea na and we want to cha and then get. And we can say obi ajabe ti le gidi na ta so for tell ma wa ta na say kan da sere na say ni. Enti so who say who kotia e wo so Dr. Mayase na fa bi massage ukunu de no na mo otwe ni mu mama wate. Why? Sa na bebo so for what the obey ken. Ye okotie bi o madam bi me se da kom den beba. Wonim kotie ni na edin. Kotie bi wo wiase bi onim size na onim din. Wo bi edim sim den beba da na de tie ni wo so den de obey se kotie bi wo so eno no esa emwa no se esa woto no asa woto you dedi ke no sa no ti a no pedi si me posimu no oba bi se no sa no sofo de na ye ka che wo mu yo oba ne so che se kwatie no eno a bank um so mu kwate ne ti sa so um de na invest no e fa nkra fa mpani yes omo de invest o se de be fa bibia baba hu ni use na hu ni use be sa se o ti kan so mo so de because ansana be wo so na se mo de ene no hwa achia kakra nti etene ko na wa kwete wo rever kwete wo wo enu mo se ma no enu na akwa bi kan o so se anu di kuhia buru ne bo so ta ne dia bo so kasa na kasa Adio. Emani munama. Sofu ye sorry. Ye bre no aye bia nti wasim tia ne mo no ye mpeje mu.
masem tia ne sɛ aware akwantu na yetu e ba kwa kuhia wo hawo e bia wo ware okunu na sɛ de obeso okunu ti di wo no antima anim saa enkyere aware gya ye mu nyina mu hye di e na yisua aware saa so ne bia Nkomo na wo pa kyerɛ no sɛ de osipe wo Nkomo oba bia pa krokro mesrɛ yi nuanom mema mutie na anyu anadwi sɛ mmɔmɔden asɛ mu besua sɛ de mu sia krokro ma ma gyegye maaso na sɛ mo gyegye ma mo na tumi ni wo awa ekura wo mo no so benyina cha ejina wo yere unyini cha ejina wo yere owura masem tia wa no jo Sophia da sipi mami papa me so akam de kan say ma na enso hu de bisa krokro ye fun ni bi bena se dugu me man so me man ni dwane jai o se so ye bo na isi mu ye de on bi se didi mon ta de se mi ade o se check sa na me ni na ma wo so esa mama wa re no so echa we do answer share echa me ma Gladys we fracture my oh ma me twi din pa Gladys are na different but so can Gladys are the classmates for you na for the Gladys oh okay Gladys Odro and no Barbara one or classmates for us hey share this is no for the chroma year jai the classmates for omo chen otwe hu hey ja hey so chia Asamoah fo ni bi na eja asori bi say kura de say asori bi ankwa aso ti say mo chefia ja bende yin na chefie say de yin na chefie abusuafo ye da ahwefo nyina ase dwumadi eye oda de aseda ema obibia ne wona oso yasne me de dwumadi de brew ye chia Augustina MCR na yenua ba Lorita me am crowd in friend Lodina no we did the crowd who na beka sa so didi oba tian na mbisa nzo didi what's medidi Lodi what didi me am ya west what didi me what didi ochinozo yeah champion wine ba ko peno no kawunchi cameraman ya chia na director Samdakus ya chia obibia dwumadi ye odede asida ema GB1 Roofing Company Limited Quality Medical Limited matade ye shemi Fragato menswear na pam atade de ema me pacho fre Fragato na enene ntwetwe Nkomo ba bia wo bia obema atade ne bi ama won so watimi ahye no ne de ne se atade no wo pama wo de ko hen kura wo be ye ne kama pa de abrew na oye adwuma ne nsa no efe me patch of Fragato 0243 292419 0243 292419 me am di dwumadi on me din ani Owura Asamoah nyame boa dasene ebesan ehia edo bibias bye bye kale ti ehoni ahade come up akata wine nice one they say when are you so not a forklift the dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo chale me nua ina ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebe bo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a ebe se shower roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obekọ modern no ama inspectors edi kan akọ check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon onye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro yen ko me mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so no makwaba
Kumasi Airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction and Hwanayo. Quality Medicals, and as a hospital, Kumasi Krodriemu. What I see a nation say, but